Umlayezo waqondisa amadodeni ukuthi ake sibe nonwembeza ekuthini uma ngabe uzohlukumeza komunye umuntu sifake ecasulweni zakhe ukuthi uma ngabe uyindodakazi yakho leyo noma ngabe kuwena ulo muntu loyo ubuzizwa kanjani. Angicabangi ukuthi into onyakuthanda ukuthi yenzewe wena kubalula ukuthi yenzelwe komunye umuntu ngoba uzokwazi ukucabangela omunye umuntu wacabangela omunye umuntu umazisa omunye umuntu ukuhlonipha nokuzehlisa ngabendlela ende kakhulu. Siyabonga kakhulu Makhosi. Namhlanje ngifuna ke sibheke lento etrendayo kakhulu especially kuma social media. Enye injongo okanye ke ingqikithi yaloluhlelo lithi sikumandoda sakhe ukuthi ke siyavikela, siyafundisa kunjalo. We promote, we protect, and we also educate imphakathi yethu ngezinto ezenzakalayo. Ngibona kakhulu abanye abantu amadoda la aqakekile akwezimali ayahamba ayothatha imali komashonisa kuthiwa ayothwala bafuna ukulungisa impilo because money gives you power. Abanye ke bayaresign emsebenzini bathatha ama-package bayahamba bayothwala kuthiwa thatha lento ayinabungozi. But ke sibona futhi kakhulu bayabuya abantu bayakhala especially ke abantu besifazane ke vele bathanda izinto ukukhuluma ngabo kakhulu because they are vulnerable in nature. Bathanda izinto manje sibona lamadoda sewangene kakhulu kulento athi ayothwala afuna imali amadoda kuthathwa imali engekho kuyofunwa imali vele engekho futhi with the perception yokuthi ke izomenzela imali eningi. Amanye amadoda agcina ya GBV nje yiyo lento ngoba uma ngasayitholanga lento ayifunayo impilo yabuya incane uyahlukumeza la endlini. So mhlambe lento yokuthwala iyini lento yokuthwala ngizokhulunywa ngenye futhi ekuthiwa ukuphakamisa. Mhlambe ungasichazisela namhlanje nje sifocuse ekuphakamiseni nasekuthwaleni ukuthi ke into efanayo noma izinto ezihlukene and zinasidingo sini if sikhona. Muda kakhulu umbuzo wakho. Into ezimbili ehlukile lezo. Kunesithwalo, kunesiphakamiso. Okay. Uma ngabe sikhuluma ngesiphakamiso, sikhuluma ngento osuke uzalule yona ekumele ukuthi ivezwe yembulwe iphakanyiswe. Ake senze umzekelo kanje. Wonke umuntu umezalwa uzelwa vala izandla. Uzalwa fumbese into ethile. Wonke umuntu usuka nenhloso nenjongo omele ayidlale la emhlabeni. Uma ngabe uzalwa izandla uyivalile kanje kusho ukuthi ufumbese something. Ngoba uma ngabe ufumbethanga next ngabe uzalwa izandla uzivulile. So uzalwa izandla uzivalile because ufumbese something. Ekumele ukuthi uma ufika la emhlabeni izophakanyiswa. Ngoba akekho umuntu ozalela phezulu kodaka. Udaka sithole emhlabeni ngenxa yendlela esiphila ngayo nenxa yamatalo abazali. Bese lokho wena ozalelwe kona kumele ukuthi ke sisemhlabeni kumele ukuthi ube musician ube artist. Kungasenzeki nxa yeyihibe neyithibe neyivunguvungu ezihamba zibe khona. So kumele ukuphakanyiswe lento ozalwe uyifumbethe. Kusho ukuthi ukuphakanyiswa intanta vele usuku nayo. Uphakanyiswa igolide elifihleke kuwena ngaphakathi olithola kumveli nqanga noma ubusiswa abakini. Wakho kunoyise mkhulu bakho ngoba uma ngabe kuzalwa umuntu kusokuva kuvuka isidaba esithile ekhaya. Umuntu akafi uyalala. Usovula isidaba esithile ekhaya sivuka ngawe. So siphamisa lenhlanhla osuku uzalwe ngayo. Isiphakamiso leso. Okay. Size kusithwalo. Isithwalo usukufuna igolide onganalo ngenkani. That's why kuthiwa isithwalo ngoba kumele ukuthi ukufa umuntu ozongena ngaphansi kwakho wena uma phezulu kwakhe akuthwale lo muntu bese sesuni uthwele ukuthi is whereby you sacrifice. Kumele kufe isilwane esithile noma umuntu othile ozongena wena ngaphansi kwakhe yena amaphezulu kwakho akuliphe wesizulu kuthiwa akuthwali uzuvelele emehlweni abantu ukwazi ukuthuma yena ukuze akwenze into ezokuzibe lula. So lesphakamiso it comes natural. Yes. Lesithwalo it comes unnatural. Yes. Ukuthi ke la or extraordinary bemvelo kunjalo or extraordinary be-artificial kunjalo. So ngibona ngani ukuthi ke mhlambe kumele ukuthi ke mina ngibe nabo or kumele ngiphakanyiswe mhlambe also we will discuss that uma siloku siqhubeka mhlambe ngifuna kube semqondweni ukuthi ke
ukhona into oyivezayo Yes. cabanga ukuthi izomsiza umbukele ekhaya wena mbukele ekhaya nabantu besifazane siyabafaka la asibashiyi ngaphandle uthi-ke mhlawumbe uhleli lapho uyacabanga nawe ngokuxakwa isimo sempilo ukuthi ufuna ukuphuma uhambe uyothwala mhlawumbe-ke ngoba vele umqondo wakho kulezo zinto nayi i-better option umakhosi akunikezayo la-ke namhlanje uthi umakhosi ungahamba uyophakamisa-ke sizongena deep sizwe-ke ukuthi-ke la ekuphakanyisweni nala ekuthwaleni mhlawumbe sisizakala kanjani ungayindawo sinathi manje siyabuya kuyashisa sithi sukumandoda sakhe